ingita buta meakanda mwana ngano mfumu tsundi ngudi nganga munzila Kongo yankudulu mpeve evo mfulukulu muntemo bambuta evo bayaya bafwa evo bamoyo yenge keno yenge jaka yenge mutatu kamase yenge mutamuntu ingeta idina tunakunda nkumbutatu yevutu kisamu betu kibeni tukunda ngeta tuvutu kisamu betu kibeni yefilangindu zetu mungumba kilongo ke Kongo munchilongo ntangu wetilizima tufoba kunsekele antiwa meto nkumbuta tuvo o mwanda veli la uzo tutwadisa ingita idina tunatamba kambila mfuma ndungu nkumbu mosi no kichinwana mwana mpita wasila vita mpolisi mwana Kongo da mpimba simisano chano sono ko Kongo wiza mfuma ndungu ye mfuma ndungu na tumuka mpita dozi wasala sana makisa mako wiza kuna tansi kuma soko Kongo wiza mfuma ndungu nkolega kota Kongo zamani kakuza kuna tantu za katula na mbote solo ko Kongo wiza mfuma ndungu ingita ibobo nkuma mfumo wetu mbazeta simike tunumanda Kongo tulombele bo ingita ibobo ingita tukunda ingita itangu mekwiza kulunga ina betuke kwiza kulongoka ina kele mansweki makimpeve lumukyaki boso buke solwa journée ay mutindu betu choisireke yao samona kulongoka na yao mekuiza kulunga yina betuke kwiza kulongoka mansweki ya Kempeve. Mansweki ya Kempeve ya kilumbu ya bubu betuke kulongoka titra yao ke mandanda mubokila bakulu rituel pour appeler les ancêtres, rituel pour parler avec tes ancêtres. Voilà. Nakati balongi mabukongo baovo wavila kana nkulu wako moyo baompe sivo bakuvila kana moyo wabamukela nkulu wako moyo baompe sivo bakubamukela moyo idina kana ngezimba na bazoncêtre nge bawo si bazoncêtre bake kuzimbana nge kana ngeso rappeler na bazoncêtre nge bawo si bake kuse rappeler na kati nange donc bubu ya kile malongi mabanganga mais yake kuvanda en public na betuke kubumba ba parti ya kaka eba parti na betuke kubumba betuke kupesa yao na baina qui est déjà connecté, c'est-à-dire baina qui est déjà inscrit na kati ya école de formation ya beto ngunza mzina Kongo. Baina qui est déjà inscrit ni bawina qui ko recevoir ba parti na betuke kubumba na baina qui est inscrit benu ke ku recevoir parti yai na kuzaba que il faut que benu kubambukilaka bazoncêtre benu moyo pour que bazoncêtre nge aussi babambukilange moyo. Alors tu dois te rappeler à tes ancêtres et voilà les ancêtres aussi vont se rappeler en toi. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour apprendre le mandanda mubokila bakulu. Mandanda mubokila bakulu. Ingeta. Nandla foti na pewo zulu. Mandanda mubokila bakulu. Itina. Bauvo. Toma dedi kisa fulu. Tu lazi foto za bakulu za kise yeki ngudi kubika bilwazu biabi
point d'interrogation betu mekubumba sonika luvila lwaku lwangudi yaku ye lwase diaku ingeta lwase diaku. Voilà, anda mu bokila bekena monke awa bokila bakulu. Voilà, donc mandanda mu bokila bakulu. Rituel pour appeler les ancêtres. Rituel pour parler aux ancêtres. Rituel pour être en contact avec les ancêtres de ta famille. Comment faire? Baouvo, Thomas dédikisa foulou. Donc, préparer place. Il dit que place, il y a moté. Choisir place. Il y a bien. Tous les photos, Zabakoulou, Zakise, Ye, Kingudi. Alors, Bakaba photo. Il y a côté, il y a côté maternel et côté paternel. Donc voilà. Dédica qui foulou. Donc ça le cerclage. Ça le cerclage. Alors, bakaba photo. Il y a besoin de cette ringue. Donc, papa, mutu une fois que nakata dikandange, singera ba photo baou. Vanda baou 4, baou 5, baou 6. Baina kia kufa na côté maternel, gemetula awa. Baina kia kufa na côté paternel, gemetula awa. Gemetula ba photo, gemetula ba photo. Après, ngeme sonika nkumbu yange. Après ngeme sonika clan maternel yange na bordure plus na clan paternel yange na bordure kwako. Voilà. Net c'est comme si muka sonika clan paternel amunu to clan maternel amunu muka salam mono mbuta miaka anda mfumu nsundi ye mwana ngandu. Voilà mume kusonika bazakrina na bordure e mume kubaka ba photo na baka photo ya nkukatsoma mume kutula photo ya Masamba Lomere mume kutula photo ya mama Nkarela mume kutula photo ya mama Mpemba mume kutula photo landela photo ba photo ya bazonsetra munu ba photo ya tata kinse kwa mume kutula ba photo ya bangasa ya mume kutula. Ça c'est le côté paternel. Mais tout ba photo ya ba côté maternel et côté paternel mume kutula na milieu awa mesonika no ya munu na kumbu ya clan maternel na kumbu ya clan paternel. Alors voilà, Thomas dédié ça ufulu tous les photos zabakulu zakise ya kingudi. Kise veut dire côté paternel, kingudi veut dire côté maternel. Voilà. Kubika bilwazu biabi. Donc awa betoke ya kukanga awa ba ferme vite cette parenthèse. Ferme vite cette parenthèse. Donc bame kuzonza kubika bilwazu biabi. Donc préparer bazongre babima yai. Donc bakabokla yiki na lumputu bon préparer babima inangeke sadila. Voilà, préparer babima inangeke sadila. Donc babima inangeke sadila yake betu mebumba awa parce que yake vana na vana fait que suivre betu par internet. Parfois baleni sazarde na kusala ya orko na kusala yao. Il faut ba expliquer ngombe de place ya. Faut d'abord ngena kuzaba yao, il faut d'abord ngevanda inscrit na kati ya école ya betu. En ligne de YouTube et en ligne de WhatsApp. Tu comprends, né? Donc, l'heure ngeme kutula ba photo, l'heure ngeme kutula ba kumbu ya ngena ba clan paternel, ngeme baka ba bima yayi, ngeme kutula yao awa. Voilà. Bavo, sonika luvila, luako, luake ngudi, ye luake se diaku. Voilà, luvila betu me kusonika. Betu me kuiza, banzela bakulu baku, bakingudi, ye bakise. Alors, vanda concentrer
se concentrer, penser, banzila. Donc, cela veut dire penser, lancer ba idée na côté maternel penser ba bantu ina fuaka na kati ya dikanda yange côté ya mama, penser bao. Ramener ba zidange, ça c'est comme ba me kukuma place mosinange. Penser ba ina fuaka na kati ya dikanda ya papa. Ça c'est comme nataba idea bao, nataba idea c'est comme ba me kukuma sur place. En cas singa kevena ba photo, ngele ni songa kaka ba kumbu ya bao na papier. Alors ngeke ku réfléchir, ngeke ku lancer ba idea nge na kutire ba images ya bao à travers ba kumbu, nge ça c'est comme ba me kukuma sur place nange. Après kidia nge sala banzila mpasi yemvita za makanda maku makingudi ye makise. Alors leur ngeme kumanisa ku penser bazon ancêtre côté maternel et côté paternel ngeme ku ramener bazidenge sur place côté ngekele ngeme ku sala c'est comme baquer sur place. Alors ngefana ku penser ba difficulté yina kena kata famille beno bampasi yina kena kata dikanda ya mama, bampasi yina kena kata dikanda ya kitata. Alors nge penser yaou ramener ba idenge sur place. Alors ça c'est comme bampasi yango yame kukuma sur place nange. Déjà nakata ba idée bazon set nange ngeme ku ramener déjà baou baquer sur place nange awa. 2 ngeme ku penser bampasi yina ke na kurene ba difficulté yina ke na kurene kata famille yange maternelle et paternelle yame kukuma nange sur place. Alors bavo banzila bavo bokela bakulu baku bakengudi ye bakise mukwiza kota mulu kongolo. Alors awa de maintenant ti bokela bazon ancêtre yayi bakota na kati ya cercle yayi bokela bao zabisa bao bakota na kati ya cercle yayi. Alors bisa bakota mulu kongolo boso ebu bitime kubumba awa ebu wafaso yakena ba parole ngelenda basisa awa yina kesale ke bazon ancêtre nge bakota na kati ya cerclage yina ba parole yina ba benuke ba yina ke inscrit na kati ya groupe benuke ko recevoir ba parole yayi. Alors lor ngeke ko reciter ba parole yayi ngeke ko reciter yao 3 fois ngeke ko répéter yao. Après bula makunku ye wuchi songa kwako. Après tu dois te présenter. Voilà pourquoi mukazonzaka kesa diambu diantete kima kentete fete zaba kukisonga fete zaba se présenter. Alors ngeme bokela déjà ba ngeme koti sabao na kati ya cerclage bazon secrange et alors ngeme bula maboko nkumbu tatu et ngeme ku se présenter. Par exemple si muke se présenter mukezonza fo mono nkumbu ame mbuta miakanda ngudi amevuile moluvile la nsundi sedi amevuile moluvile la ngandu idina mono mwana ungena kwa mfumu nsundi evo mwana ngandu mbute bambuta evo bayaya yenge keno muke kama mosi yenge keno mamuke waso kizo yenge diaka yenge mutatu kama si yenge mbuta muke waso tukuma mane. Donc faut ngefana kuzaba ku se présenter. Alors ngeme se présenter donc ngeme manisa ku se présenter vana bilwazu ebi. Alors voilà ngeme manisa ku se présenter ngeke baka de maintenant babima yayi parce que bazonza kana il faut préparer babima ba mikayulu tukoma ne ba mikayulu yayi ngetula kawa ni yayi de maintenant ngema se déposer na milieu awa. Voilà vana mikayulu vana bima ebi babima yayi ngemetula yao awa. Et maintenant landila lombi la mpasi yemvita za makanda maku makingudi yemakisi. Alors leur ngemetula babima yayi après ti lomba na bakoko yange yayi
zabisabau ba difficulté yina dikandenge ya kitata dikandenge ya kimama bakena kubwabana na yao so ba difficulté ya baleki ya batontini ya bapapa ya bakoko yange samedila bao lombela bao zonza na bakoko yange ina tukwa mane zonza na bakoko yange ina kino na dikande ya mama tala difficulté betukena yao na dikande ya tata tala difficulté betukena na yao. Et alors après mboki lombila msatu zangeye kibeni yevana mikayulu miami après leur ngeke kulombila leur ngeke kusamedila bampasi ya dikanda yange côté maternel bampasi ya dikanda yange côté paternel après ni bampasi yina yange mosinge masezo zonza parce que nge avant de recevoir il faut d'abord bampange ba recevoir après nge be recevoir ngelendi sambila ve rapidement ça mon nge mosika non fonge sambidi la tete bampangi après pour que après leur nge kuza ku samedi la nge mosi pour que nge recevoir parce que il faut nge pesa tete pour que nge recevoir si nge me pesa ve nge linda recevoir ve ça c'est la loi qui est comme ça vana sivo wavewa nsiku walongo wangudi fonge samedi la tete côté maternel côté paternel après nge me samedi la de maintenant nge mosi. Voilà. Après, lor ngeke na kusambedila nge mosi, nge mesonza ba mambu yina ngeke na ya difficulté na manima il faut nge pesa mikayulu ngeke pesa il faut nge pesa madia malambwa madia ya kulamba nge me déposer nge me baka madia ya kulamba nge me déposer malavu manduji ngeme baka malavu manduji bière ngeme déposer ou bien sam malavu manduji bière ngeme déposer malavu masukadi sucré jus ngeme déposer. Alors ngeke baka mungwa ngeme déposer ngele déposer si c'est facile ngele déposer nsamba mais baina kena pays étranger na kuzwa vin de palme yake mpasi comme vin de palme ke mpasi na kuzwa yao donc ngele na tout la bière mais comme si facilité à kuzwa vin de palme kene bière bika kaka yao tout la vin de palme après ngé tout la jus tu comprends? Voilà. Donc là, ngela ku déposer babima ya inge déposer ke ngel lombela ka bampasi ya dikanda ni babima ya. Debeno babima ya inge me déposer nge mase lombela nge me lombela ba mambu yange après nge me déposer babima ya. Après pesa mungwa mulomba zezo. C'est-à-dire nge ke déposer de maintenant mungwa. Ngele ndi déposer ya awa pono sotonga kebe na kata cerclage ya ngeke déposer mungwa awa samu na kulombela ntoko c'est-à-dire goût ya ba parole yina ngeme basisa ba parole yange ya vanda goût ba ancêtre yange ba koko yange bakubaka ya au sérieux ba sentir ya goût à l'aise et bakuiza ku réaliser ba venge tu vois singimela mama dia mungwa keve trop madi ne keba na gouver madi hivi donc c'est comme ngemezonza na bakoko yange bakoko ba mambo yange bakena kubayeke yao donc singeme ku déposer mungwa alors mungwa ina yake kuiza kubongisa ina kene ba parole yange alors ngeke déposer mungwa après ngekiseleki ngeke bula maboko nkumbu 3 après ngeke sisa yenge
tukumane ngike sisa yenge nzitu suka batatu wampukutulendo nindu sisi di yenge munkubaza batatu wampukutulendo batatu salamu yenge pia voilà façon bake vandlaka en contact na bazon setrenge di kanda voilà façon bake peselaka façon bake demandeke na bazon setrenge ya di kanda tukumane matondo mingi donc si ba question ma belle poser ma question standard que vite si ba question va poser ma question et ba yina mezo na ku découvrir ba bima yayi ba ke utiliser que ça mona ko accomplir rituel yayi alors beno lenda kulanda beto na beno na kubokela beto na numero nke kuna 04 050 0103 beme bokila beto ke ko rejoindre ben mon comment fuma to mbaze tusimike tu mwana ko ngutulongele bo ingeta ibobo tukunda matondo